Zdravo moji dragi drugari, evo nas ovdje u Lidenšajdu. Da, u Lidenšajdu. I sada ćemo da idemo da recikliramo flaše. Ovo bi bilo super kad bi to bilo kod nas u Srbiji, ali to kod nas nema. I kada recikliraš plastiku i limenku u mašinu, ti dobiješ pare i za te pare kupiš nešto. I vidjet ćete kako će to da bude. A evo, dobro, pošto snimam sam, samo dok to je Lidenšajn, ovo je Hasenkamp. Prvo vidite Hasenkamp. I evo, to idemo da recyklujemo. I onda poslije idemo u šoper. I evo nas blizu. Ovo ovdje je, pored Hasenkampa, u Lidenšajdu, pored Dortmunda, ovo je baletska škola. Da, to. A mi ovdje idemo da recyklujemo naš da vidimo koliko ćemo euro da dobijemo. Idemo, jer oni rade do 8. Evo, vidite, ovdje šta se vozi. Da, parking. Idemo u jedan market. Ovdje ćemo da uđemo. Mašina je prazna. Halo! Tu smo pored mašina. Došli smo. I sada šta radimo? Uzmemo jedno po jedno i ubacimo. Evo ga. Vidite. Sad ćemo jednu limenkicu. Evo. Pa ćemo drugu limenkicu. Pa ćemo flašu. Da. I onda ćemo na kraju da vidimo koliko ima. I evo, upravo smo samljali sve. Sad ovo bacimo ovdje u garbage. I dobili smo 6,5 evra. Sada idemo u prodavnicu i za tih 6,5 evra možemo da kupimo nešto. Eto, dragi moji, ovo fali Srbiji, da čuvamo okolinu, a i da zaradimo nešto i kupimo. Da. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav iz Lidenšajda. Tschüss!